Hello, Tuni, it's a video in Vejosi, Jana Salam, Sang Pen and Candy movie. Tamni Layong, Koitan, Hichuku Ivenua, he had Dipota Sanin, ahin la. Thilha he Diwa, in Tase Kitan Tunia and say home dews a hill. Sila Balbanga, Ipila Puteo, Meitei and Omuvin, in la Tunin. Email malin pen ang hitan. Hijehchun zona chun eho Kuki-Zo sa houhi. Narco terrorist, how illegal immigrant. Ipipiham minja chum yong ay minsa tao ni. Hitazong le ipule paten Meitei ho chunga til patam piana bolon. Hichiho chu tuni houhi. Hai Meitei hilo hijehchun. Khangthah honjong and head wa het bang hai til pana bol ve ti head wa pha he ti lungela kene jin chu tuni ni sei khom de hin sei de tam piamin point number 1 na chun ipula pa te khong la ya chu phai jang Meitei hon kang lai pak ati he chi phai jang a leng anahi basapen hi koi ham ti le nongda lairen pakhang ba akiti amahi hechipa laya su ipu pateo chule ati a buki lengpa ahong ba chule lai lengpa achouba kiti holoi ama ho ahi anake thobin hechi manipura phaiza nga lengpa nongda lairen pakhang ba hi leng ma sapendinga I hoi pu patel Kuki-Zo sa ho to anaki thowa anatun do hi ti hi world history akuna kisem tai mo theyu nei anina ga veki lehen phar hung chi nei le kanglai pak lengam phai jang hi abetu theiding mi anam tapon hijehchun abetu dingin tau thingmang so the Kuki-Zo sapa amai kanglai pak Manipur ai lo le phai jang lengam apathum leng apathum no dingin orden ananiu nahi ichula be sa chu piam metile phai jang ga mayong Kuki-Zo sa ten leng ina powe ti chu akimu nahi tau thingmang so the Kuki anakitin ahi aina tua hi chote ho long hi Kuki kitile mo jong anom tapowin ke ho Kuki ka hipu chote ti tailowa maring kitiloi kom kiti ho san na san jong he anal kiti ho san jong he Kuki ka hipowe naga ka hita ka hiwe tin anom gam tapowin ye chana ma yong hi Kuki kiti talo naga kiti tawin ahin lama sanga su Kuki anak ahin hijehchun Kuki te hi kanglai pak arolam Meitei phai jang leng wai podinga leng jong in hewe ti chu ipu pa te til phana bon naw anina kan se do nom chu ahin apathum na in 7-year devastation akitin 1819 to 1826 and simlai hon hi chi thu hi a he so ke diu ta sanin hi chi hi Meitei hon jong tu ni chana hai Meitei lo incident kha jong ahin hi chi pha laya leng chu koiham itiai le hira chandra anahin ana galel jawa chu ma gal chamin ki sel na ding ana hepon Kuki-Zo sa te la a khong sai a hon amahi anahu do ve thilpa bol ipu pateo hon thilpa na bol na point thum na kan sei do nom tulai khangthah honjong he tunga pha ta kan sei do nom sahin apalinan ka veki no hite hije galai 7-year devastation hije galin mai ta chun lengpa kyu si a hipun Raja Chaurajit kitipa jong he aum naw lengam phai chama hindal han ma jong chu hong sai pa ina thai zaram khat ki sel in hongin ina hongin again anen adonin
hai zat ham kha chung chu phai chama gal din gal boi sung se chu hong sai pa ina ana khosan Burmese gal hiche gal to ke chai pha nin hong sai kuki pa le kai kholal kuki pa hin raja chauraji chu in chanu phai jang alengam chanu agatha ki win ahi ti hiche thu hi William so thusim ji nan jo akimu nahi apali nan ga vekin hi te Meitei ho ahi naw kichi sa ke bol te sa kiti hi Meitei ho hi na khat ahin leng chandra kilti leng pa chandra kilti kiti pa jong hi miki sa ke bol te sa khat ahin ama hin ipi bol tam sepai sang thum lang hi akipoin kam haute ho molben village molbem ko chu agablu tawe na hile agal lelin ama yong chu kam haute khunin oden ta ni agalal je chun wana vela sangin alungim the jing tan hi ta banga hin woman lai ta chun buki chapa thang ho hen hin pumjam to mi sang khala solin kam haute khunin huna ko na leng chandra kilti chu agahu do kid evin hi hiche thu hi William so in hitin record a ball in hi chandra kilti in gun lui panga kapum puma hin ko aman pedin songja ku kipan thik nang thal akabin chongja keima kom lai sin ka hin lai sin leng pa mul khat jeng jong ket halo ding a hi tin a sein a hi kichi chu a sein a hi le leng pa jong Meitei leng pa ong so ki pa he jengin chikeu je helowin chongja leng pa le ase pai ten ting ken suspension bridge asiamwin le asiamwin Meitei leng pa chu gun lui anagal kai sa un in langa la solun anahu do ve ti chu apangana Kuki-Zo chate ipule pate hon Meitei ho chunga an thilpha bolo pangana mu thei chu hi agum na in James Johnston phalai 1887 kumin Kohima British garrison hu do na dingin James Johnston hin Meitei galmi sanga le kuki galmi sangla jani ana chewin ana solin jan moyong na che taw ne hele pihama result chu tila nagate assistant quartermaster general pachan hitin na sein record na bolani colonial Johnston sepai kuki army ten phasema agala bolnawa a melma teo enemy te chu mi jani atharwin kidang ta kha chu thil kidang ta kha chu Meitei galmi honwang kulina to tailo abol theyu am poitin ana sei na hi hiti chun British garrison jong chu kuki te tha na zalin ana hu do we ti chu kim na hi asagi na in hongjom ga kiti hi Meitei honjong hongjom la na tin hi che hun hi 1891 kuma until so anahin sigalaya hi nelam chapa tong lu hau kibin Meitei leng tiken rajit samu hanjaba jila ngamba chingbakan ba nongthon ba maisna lowang ningtho etc le agalmi jani to ama wa hi ne le sak umna dingana pin lopna dingna pin oi ta in anavetu mi kiti kimu nahi islai hona uso amo he galil anahi bin boije wa so mi kuki chapa tonglu hau kipin hise kiti kenraje kiti loy sila dang hole asepai anam sepai agal sepai ho mi jani
to chuna ma hoi na ding chut na ding ne la chak pin ana ve tu min ana ki thu pi e ti hi khongjom war khongjom ga la ya pul paten ana thil paten na thil pha bol mu theu point pasagi na chu ai ki ne apa ge na hin gambir sing le rabinao chandra mani hi lengding an ki chuwin hisi pha chun gambir sing in jong kukite ko ma nin pan piwin tai pan pina na thumin hisi pha chun kukite jong rabinao chandra chu thiknang an akap li win leng ahin ana hi sa ve ti jong hi ana ki mukki ne hi hiti chun Meitei hon bo na tu te jong le mi Kuki-Zo cha te ho hin ita he problem on sol pi win pha hat ta in paten na ki thu pi ji ve ti ki mo the na hi a point ko na in Meitei leng hon gal a bol seule Meitei gal mi sa nga hi Kuki gal mi tamzo azaw jing ge hi che thu hi holaya ki mu the ham tele the lost kingdom ki ti un ai ki mu the ne hi Meitei hon koi to ki do han lang gala ne si ule Meitei ho sanga Kuki gal mi ta tamzo jaw te ta chu support na bol jing ke gala na sa pi jing ke hi ti hi the lost kingdom ki ti story ang ko mu the hi hitia chu ipula pa te Kuki-Zo sa ten Meitei te sunga thil pha na bol hi apa som na in zai sing amin nga chu beiga chandra in Kukite anazai relationship jong hoi ta na simin chu ke hilowin achapa git la hi asagi na pa chu khongjai ngan ba tin min anasai na hi ipiji ham itiai le thu khat la khat na anaki sile balwa nga anaki me ti cha proof ai echun chule gal ane seule Kukite hi atam zo na zawin keyo itias anaki thopi jing keje wa chama anjong achapa gi la chu sagi na payong hi khongjai ngan ba tin ho Kuki nammin thungmin annalan minjong analo ti hi anakimun heje chu ipije ham tili pulpa te hon Meitei ho sunga thilpha na bol si hi asom le khat na in Meitei leng hon kacha naga tangkul mau ki ti ho sabdiu abol tengule Kuki hon ha ta in anaki thu pi jing ve ti yong hi akimun hitia chu ipu ipa te wen ki Meitei ho sunga thilpha na bol si hi asom le ni na in Anglo Manipur war akitin 1891 ama hon Anglo Manipur war Meitei war jong le hong ki pan na ko hon Kuki cha te ni piam palace revolt ai bo we ti we aje chu hiche gal chu no mei ngang mel hoi khat mai pa pi ki ngang mel ho khat ki chu je wa chu gal hong ki pan ai bo we ti chu honjong in a head pi khat wa hin Anglo Kuki war hi le wang British hon Kuki sa te nagam ahin la pi gu je wa galung su hi chu hi ama ho Manipur Anglo Meitei war Manipur war to Anglo Kuki war ki balong na so ki balong na khangthah honjong he ding wa pha ta an sei do no a point som le na chu hi a som le thum na hin India in independent na hijo 1949 kumin center in Manipur gamjong India hi sa taute ki join taute ki gom taute tin anati muvin ita chu center hon Buddha Chandra ko majan sei phan wa chu Buddha Chandra enjong Kuki hausa or leng ho chule ma hausa ho ko mai pan pina na thumin chipha chun Kuki leng ho jong Meitei lengam hu do na dingin kalmi zala somga ana sol pi win ahi hinla Meitei ho pressure hard valje in
Buddha Chandra in center horiquis to anopitan hijehchun India gam dit anapidoin text tidingham hiche gamman titate asana titate agaman ti deudanin sumhi lakthum anakilain hi ipijia Buddha Chandra hin gam hi anapido ham itiai de leng hi wang leng na po wangin leng di ta lo la bloodline of king ani hi lo je hi tiong kim bun hi chan chu he dia pha chu le ipu pa teo hon Meitei ho sunga ana phat naw ana thil pha bol naw thu ke ma point select ka bola kan sei the tulai khangthah honjong he dingwa pha he na pha he ta ka gela kan sot kan sei do the chu chan chu hin tin sai na ding in joy channel mang cha ka sei nop so he de khai kanamite ipu ipa te win Meitei ho sunga azo chanwa thil pha na bolwa ana help jong le tunin email mauli ta hong ta bi ayo I say ma bo ma chu refugee kuki illegal immigrant narco terrorist how ikitin chule chikau chelowen mi zawalong ithatawin hejong le tu ni sanahi nang le ke ikitin lai win dia media man thero sei ki to lo na ding sei tam na lai win chi ho hi bol pote chi sang sun inam se pai inam lam kai ho lampi khana che bom ta volunteer ho jong bel khana an ki hon ne bom taw men mate ka bom taw mei chang mei thal ki share to taw media a nop sei ho ki to lo na ni sei ho bol ta pote ji chu email mate hi ho bangal hom ai powin mitam ta ai triple la tam jo ai we moi tha na hi we melma noi se the hi po hi chen kilung khana ding seyutin taw na pang the tawin pangutin sumle paya pangutin kitu na ding jo seyutin pan itila kom la ha ding ham tin rang jo seyutin ite chen inam kilung khat tan pangute khuti lawa le tuni political demand ho ima samulawa imang tha na lai ding iti mo na hi ima sang he thim na lai je chun taw na to thon kilung to ta athumai maya unity united kitel lawin lungil ta united ta pan kom thina divin pan la jingti ti hi so pi uranaw koma joy channel mangsa tip na ken ni kit he tribal unity amlawa le igam ho hi chan ting hi hijehchun unity nei thena divin yum na che win taw na jong pangjingutin pan the na ali ne pan di we ti hi a chai na pe na anu kha pe na ga se nom che hi ai pai